What? Mwyaf tebygol, colli allweddi o'r noson allan. Mae'n barod. Instant Angharad. Sorry. Dim ond un, so far. So far. Mwyaf tebygol, cael secret feed account on OnlyFans. Mae'n beth yn dweud ti, actually? Na, actually. Shay. Oh, do you know what? Shay. Dwi'n dweud ti. Ie, dwi'n newid fod fi. Mwyaf tebygol, cael ei arestio neu rhywbeth stupid. Ti? Ie. Ond dwi'n teimlo sut ti fatha yn jail fatha you've done it. Fatha. Swn i'n crio. Mwyaf tebygol, cael argument dros y iaith Gymraeg. Gael ti Gymraeg. Angerdd y Gymraeg. Mwyaf tebygol, o ymuno am cylch a damwain. Rhywun wedi gwneud o barod, ia? What? Dwi'n anno. Oedd rhywun mewn cult, no? O be? Chris bod fi'n gofio nail dwi'n mewn cult. Chris bod fi'n goff mewn cult. Chris bod fi'n gofio devil tattoo dwi'n mewn cult. That's a crazy accusation. Okay, well, tam. Mwyaf tebygol, o ennill bar Hansh. Yay!